ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذكر عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nachukua video hapa kabisa. Hii ni makumbusho. Huyu ni mwaka 2026. Mwaka 2026. Idil Adha. Laidi kubwa hii. Laidi kubwa kabisa. Kandi inzozi z'intumwa n'abahanuzi zabaga ari itegeko, ndetse ni mu buryo Imana yakoreshaga mu guhishurira intumwa zayo n'abahanuzi bayo ubutumwa bwayo. Imana rero iramubwira tugomba gutanga igitambo ho uyu mwana wawe. Hanyuma Ibrahim abwira umwana we ati, mwana wanjye narose nkirota kandi ni itegeko, narose nkibaga ngutanga igitambo kandi ni itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Aramubwira ati, mwana wanjye rero urayibona ute? Hanyuma rero umwana aramubwira ati, ya abati fa'al ma tu'mar, dawe kora iki tegeko kandi urasanga ni mu bantu bihanganira kwakira itegeko ry'Imana. Imana yakubwira iti, falamma aslama, bamaze kubyemera yaho watallahu liljabin. Assalamu alaikum. Idi Mubarak. Assalamu alaikum. Imana iravuga iti, iki nicyo kigeragezo gihambaye kurusha ibindi byose, kandi Ibrahim yaragitsinze kubera Imana. Imana iti wafadaynahu bidhibhin azim, maze tumucumbuka tumuha ikindi gitambo atambara mu cyimbo cy'umwana w'Imana watarakna alayhi fil akhirin. Bizasigara bizakomeza kuvugwa abandi bazaza inyuma mu bihe byose. Imana iti salamu ala Ibrahim, Imana iti amahoro y'Imana, Imana imuhaye amahoro nasakare kuri Ibrahim, kazalika najzil muhsinin, uko niko tugororera abakora neza. Innahu min ibadina almu'minin, yakfi hadhihi tazkiyatan, ibi ngibi birahagije kuba Imana ivugwa neza, kuba Imana ivuga neza umugaragu wayo. Hadhihi tazkiyatun rabbaniyatun li'abdihi wa khalilihi Ibrahim alayhi salam. Bavandimwe b'Islam, ibi ni ibigwi Imana kuba yivugiye ikavuga ngo innahu min ibadina almu'minin. Hii ni Pele Stadium. Pele Stadium. Huku naona kabisa nyasi huku. Nyasi. Uwanjani huyu wa Pele Stadium kabisa. Hii ni mwaka 2026. Hapa tuko Idil Fitri. Idil Adha. Jamani nakosea kabisa. Ozo. Assalamu alaikum. Umezenezo. Idil Mubarak.
and absolute submission. Hii ni uwanja wa Pele Stadium kabisa kama kawaida. Ulivyotuangalia sasa hii ukivaa tukiwa tunapendeza. Ozo. This is Omar Comedy kabisa kama kawaida. Hapa nachukua video kama kawa kama dawa. When the son reached the age to work with him, Ibrahim receives a divine dream in which he is commanded to sacrifice his son. The son willingly submits himself to Allah's decree. Both Ibrahim and his son submit to the command, and Ibrahim lays his son down for the sacrifice. Then Allah calls out to Ibrahim, stating that he has fulfilled his duty, confirming that this was a manifest trial and inherited. Allah replaces cheka bugango ndizi. Salamu alaikum. Bwana. Eid Mubarak. And bestowing peace and blessings upon him. The second quality of Ibrahim that we can learn from him is that Allah subhanahu wa ta'ala made him a leader to the mankind and role model to the believers. Ikintu tuwapiga kumwema na Ibrahim alayhi salam nukumwiga uburyo Allah kubera kumvira Imana kwe, Imana yamugize urugero n'umuyobozi w'abemeramana ndetse mugira n'urugero abatuye isi bose. Hii ni uwanja wa Pele Stadium. Hii ni Idil Adha. Ile siku kabisa tukiwa tunakumbuka Mtume Ibrahimu akiwa anataka kuchinja mtoto wake kabisa, Mungu akamsaidia akampa kondoo. Idil Adha. Takabbalallahu minna wa minkum. Takabbalallahu minna wa minkum. لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيمان ربك مبجوك أولهم يروم يوزوين أجرجرو ويتشيش bugufi kuri Allah yasengaga Allah wenyine kandi nabwigeza mu bagikanya. Eid Mubarak. Yishimiraga ingabire za Allah kazishimira kandi Allah yaramutoranyije anamuyobora inzira igororotse. Imana iti twanamuhaye ibyiza ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka azaba mu ntungane. هذه تزكية أخرى ربانية لعبده وخليله إبراهيم عليه السلام. bavanye abayisilamu nanone Imana irongeye ivuga ibigwi by'umugaragu wayo Ibrahim alayhi salam. Ntagushidikanya aka ni agaciro gakomeye cyane. wama yuzakihi ahadun ghayrullahi rabbuhu azza wa jalla. kandi nta wundi uri kubivuga, nta wundi uri kumuvuga, nta wundi ni umuremyi we ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Another quality and virtue which can be learned from the story of Ibrahim alayhi salam